Bhéal Feirste, clúiteach mar chathair atá buaite sa teachtathas. Bhí an tréimhse sin inar bunaíodh stát tuaisceart éireann na tréimhsí ba bhasa maidir le fóréigean seachtaachta. An óréigean is suntasaí agus is massa a harda le linn raibhráid na hÉireann. Sin 10 míle duine díobarthú na bosna acu. Fíthir a 4 míle duine díobarthú ón na títhe acu. Agus an bhfuil Feirste a bhain rata buais níos airde na ceantar bí eile in dhearann sa tréimhse seo agus nótha fin géad na daoine a mariú nó sibaltaí. Ní rua lethe de óréigean ón atrbí eile in dhear. Belfast is always a place susceptible to street violence. We know that when the political temperature is up, destabilising the sectarian of geography of Belfast is never that difficult. Rinne sagart an tathair John Hassan tafad ar an méid a harlas na fiheadí I leor facts and figures of the Belfast pogrom. Leor a massú a bhí ró-chontúirteach le foilsiú. Is she an ear tragoid na gur bhris tribloidí seachtathe den cheanneal chiarna maith a ríist, beagnach 100 bliain níos muile, agus an leor go fóil ina lí gan teachtar.